itu lah PSS Central Committee asai yang mana orang pihak pun peninang itu man dan itu Central Committee asai yang long nang hang nang kau bangga lapulo non ke bang jiar ni dan itu karbilo cari song di Port District dan Patil Piponsi nipai aru ceklo tarik kiab arni kurung cing saya mai ningkan ini penesek di Pulong Ria Mai mah wait Piponsi ni tu aru ceklo tarik kiab arni hok pon lo kasih so conference long ni di Port District President hoiten karbing long rat kan ke pacini kang tung bangke laso tarik kiab aru ceklo bangke anutin akorte yang jiratum tak college long kacari, school long kacari, tapi kapre platform long institusi long kacari, according dia tunta, asal kerung cing saya mai long, nang citu dun pen, ali raca nang cipi dun popusi, milihin pen, ning cicelo, tapi asal kerung cing saya mai, anisigat sini tum ke hok pon, tapi asal kerung cing saya mai long nitum kacing mai punya son ke son tiji do coji, number 1 bang ke song aput hak lapen KSA ke klaim pon nangji arpu on organization and the number 1 apa tang itu cingwai pon po number 2 bang tok lang lapen coki cokam amu on education and socio economy aku tak kusida me itu lah di Pulong Ria Mai pen cingwai pon padoji lapen ke jutang jubar lapen lamet lamtong socio culture and literature apa tak itu cingwai pon ji lapen do tulang la adu ya hoi lapen armu nangke bak border and infrastructure apa tak itu asal kerung cing saya mai long cing saya pon pada pon di lapen kijut si bang ini tu asal kerung cing saya mai long make hemprek kace song aputar lapen non keja pon bom rat cari atomon on autonomy and movement and present political situation aputar kan itu kacing bai pada pon di kasih kijut si bang ke corolo nang itu asal platform jangan kok kontrol lo tarik cap penabdi lo di buat terang long si asal kerung cing saya mai bang ke itu fik pon lo adim bang di fuaterang mate di fukla tu si kubong lo itu kan di fuaterang tu si kubong dan sini itu hot pon lo coba